reka ngushimire wowe tukiri kumwe. Uyu ni umwanya mwiza mbangiye kubagezaho amakuru agezweho mashyashya mashya, ariko reka nyamanze mbasogongeze gato kuntu biba bimeze. Ngewe ndi Rwema Thierry, General Retired Kabarebe James n'umuyobozi rero ngo wa ICRC ngo baganiriye ngo ku butabazi mu karere. Abanyeshuri basaga ibihumbi 255 ngo biga mu mashuri yisumbuye batangiye ibizamini bya leta. Minisitiri Bizimana Dogiteri yatamaje umuhungu wa Habyarimana n'uwa Zigiranyirazo ngo basigiriza amazina y'ababyeyi babo. Hari umudepite rero wabajije undi ati wowe urimo uratubeshya. Ni depite Muhakwa yavuga kuri Gatsibo rwose ngo yishyuye umuntu mu mwanya w'ikigo cy'ubucuruzi. Mana nyagasani, ndaza kubabwira ko muri Gasabo polisi yafatiye umucyuho rero ngo abantu batatu ngo bakekwagaho guteka kanyanga mu Mutara zarashize, ariko hano i Kigali ni noneho Gasabo kakunsetsa. Ndababwira ko umunyeshuri yakoreye ibizamini bya leta mu bitaro bikuru bya Kibungo. Ndaza kujya kandi Ingoma, nabwo ndababwira ko ngo ubuyobozi bwafatiye ingamba ngo ikibazo cy'imiryango ikirarana n'amatungo mu nzu. Umuti wa malaria w'impinja zivuka n'abana ngo b'amezi make ngo wemejwe. Icyo wamenya rero muri Kenya nuko Dr. William Ruto, perezida wa Kenya, yategetse igipolisi ngo kurasa mu maguru, mubarase mu maguru. Abo ni bande ndabibabwira. Kinshasa rero ba-ofisiye rero ngo babiri ngo bakoranaga bya hafi na General Tiwewe ngo batawe muri yombi. Ukraine yagabweho rero igitero cya drone zirenga 700 na za misile. Mu Burusiya ntabwo byoroshye kuko Uburusiya bwatangiye guhemba ngo ababyara abana barenze 10 mu guhangana rero ngo n'ikibazo cy'ubuke bw'abaturage. Ingozi ni mu gihugu cy'u Burundi ngo umunyeshuri yabyariye mu kizamini cya leta. Nandi yose ni mukanya. Reka ngushimire wowe tukiri kumwe muri aka kanya mbangiye kugeza amakuru agezweho mashyashya. Reka tuyere hano mu Rwanda. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muramuzi ni General Retired James Kabarebe yakiriye rero Kedro Awo Omar uyobora rero ngo ni umuyobozi mushya w'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kandi ushinzwe rero u Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Ku itariki 9 Nyakanga rero 2025 ngo nibwo ngo abayobozi bombi ngo bagiranye ibiganiro ku kibazo cyane ngo kubazo by'ubutabazi n'imibereho y'abaturage mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango rero Croix Rouge cyane iyi y'u Rwanda washinzwe muri Nyakanga 1962 ushingirwa ni Kigali mu Rwanda. Kuwa 8 Ukwakira 1982 u Rwanda rwabaye igihugu cy'ijana na 30 ngo kinje mu muryango mpuzamahanga utabara imbabare wahoze witwa Croix Rouge. Umwaka wakurikiyeho rero ngo kuwa 8 Ukwakira 1983 u Rwanda rwabaye umuryango wishyira hamwe rero ngo mpuzamahanga wa Croix Rouge, International Federation of the Red Cross. Mu gihe rero ngo cya jenoside yakorewe abatutsi 94 ibikorwa bya Croix Rouge y'u Rwanda ngo byarahungabanye cyane. Mu 95 rero Croix Rouge y'u Rwanda ngo yabashije kongera gusubukura ibikorwa byayo ifashishwe ngo n'indi miryango ya Croix Rouge ku isi. Muri 2008 hashyizwe rero ngo inama y'urubyiruko ibiri ngo byaringa impinduka ngo ikomeye cyane muri Croix Rouge Rwanda kugira ngo birushaho ngo kugenda neza no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo. Muri ibyo bikorwa ngo harimo no gutangiza ngo imishinga myinshi cyane ngo no kwigisha ngo no gushyira mu bikorwa ngo ibikorwa bitandukanye ndetse no gufata ibyemezo ku nzego zitandukanye. Ikindi wamenya nuko 2024 ngo mu Rwanda uwo muryango rero ngo wahabaye ngo cyane ngo tanga n'amahugurwa abari mu ngabo z'u Rwanda RDF ndetse na polisi y'u Rwanda RNP
urwego rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rushinzwe igorora RCS, ngabo bose bagera ku bihumbi 3,821 mbere yo koherezwa rero ngo mu butumwa bw'amahoro. Nuko nguko bimeze ibyo bya Croix Rouge. Yababwiye ko abanyeshuri basaga 155 ngo biga mu mashuri yisumbuye batangiye ibizamini bya leta. Abanyeshuri basaga 2,000 nababwiye ni 255 ngo biga mu mashuri yisumbuye batangiye ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025. Bagaragaje ko ngo habayeho rero ngo impinduka ngo mu kubaza, ubu rero ngo bakajya ngo bakaba ngo barahawe ibibazo ngo bifite n'ibisubizo bitandukanye, maze abanyeshuri bakihitiramo ibibazo by'ukuri. Mu ndimi z'amahanga babyita choix multiple cyangwa se multiple choice. Minisiteri y'uburezi ivuga ko ngo izi mpinduka ngo zigamije kongera umubare w'abatsinda ibizamini bya leta. Mu gitondo hagati y'isaha y'isa 2:30 ngo ikizamini cya mbere cyari gitangiye, cyagombaga rero kumara nibura amasaha 3 mu byiciro byose, yaba icya rusange n'icya kabiri gisoza amashuri yisumbuye, kuvuga ngo ni tronc commun ndetse na senior 6. Inyuma yacyo rero ngo abanyeshuri bagaragaje ko ngo habayeho impinduka cyane mu mibarize bakurikije ng'ibyo bakoze mu myaka yabanje. Ku rundi ruhande ariko abanyeshuri bagaragaje ko ngo kuba ngo harimo ngo barimo gusoza ibyiciro by'amashuri atari ngo by'amashuri ngatari umwanya wo gukora urugomo. Minisitiri w'uburezi muramuzi ni Joseph Nsengimana yavuze ko ngo izi mpinduka mu mitegurire y'ibizamini bya leta ngo zizatuma ngo abanyeshuri batsinda neza ugereranyije n'imyaka yabanje. Muri uyu mwaka rero w'amashuri wa 2024-2025 ibizamini bya leta birimo rero ngo gukorerwa mu mashuri 1595 mu cyiciro cya O level. Harimo kandi gukoronga abakandida 149 n'abakandida 134 ngo barimo abakobwa 82,412 ngo n'abahungu 66,722. Naho rero ngo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye A level abwa ni senior 6 ngo hifashishijwe rero ngo hiyandikishije ngo abakandida 1,836 ngo barimo ngo 101 ngo biga mu mashuri asanzwe, bagizwe ngo n'abakobwa 55,000 noneho ngo n'abahungu 45,000. Mana nyagasani, aba banyeshuri nibakora ibizamini bya leta abitsinde kandi neza, abitsindire hejuru. Choix multiple mu mibare se n'ubundi utazi igisubizo ntabwo byakunda. Minisitiri Bizimana yatamaje umuhungu wa Habyarimana n'uwazigira nyirazo basigirije amazina y'ababyeyi babo atabasiga icyasha. Ayiwe. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano muri gihugu muramuzi ni Bizimana Jean Damascene yanyomoje umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, yitwa Habyarimana Jean-Luc, ndetse na mubyara we Antoine Mukiza zigira nyirazo, umuhungu wa Prote zigira nyirazo nyine ngo bageragezaga rero ngo uko bashoboye ngo bahishire uruhare rw'ababyeyi babo cyane cyane mu mateka yaganishije u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Byatangiye rero ku wa mbere Nyakanga 2025 ubwo Habyarimana Jean-Luc ngo yashiraga ubutumwa kuri X bugaragaza ko ngo nubwo imyaka 63 ishize ngo u Rwanda ruhawe ubwigenge ngo rukirangwa n'ibibazo ngo birimo kutubahiriza ubutabera, igitutu ndetse n'ibindi. Bizimana rero minisitiri nyine uyu nguyu ngo nawe yahise rero amusubiza amwereka ko ngo bishobotse ko ngo umuntu ngo yagaragaza urutonde rw'ibyangijwe na se ari we Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'iki gihugu ngo ndetse na nyina umubyara Agatha Kanziga atabasha rero ngo kubirondora byose ngo ni byinshi cyane. Minisitiri Dr Bizimana kandi yerekanye ngo uburyo ngo ayo mahano rwose yakorwaga na Habyarimana ngo ku mategeko rero ngo y'umugore we binyuze mu muryango wari warahawe ngo izina rya Recran de Madame. Anerekana rero ngo bimwe mu byinshi byakozwe nabo bose u Rwanda kuva rero mu myaka 1960 kugeza 1994 jenoside yakorewe abatutsi ishyirwa mu bikorwa.
yifashishije ibimenyetso bifatika cyane Minisitiri Bizimana rero asubiza uri Antoine Mukiza zigira nyirazo agaragaza rero ngo ubwicanyi na politike ishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside byakozwe n'abo babyeyi babo. Minisitiri Bizimana kandi yimanze ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi zakuwe mu gihugu no mu byabo mu 1959 ndetse no mu 1990 ngo zikiyemeza rero gutaha ku mbaraga. Yerekanye rero ko ngo ari impamvu muzi wa mbere yatumye rero ngo bajya bafata umwanzuro kuva mu buhungiro. Yibukije rero ngo uburyo ngo kuva ku butegetsi bwa Kayibanda hashyizwe rero ngo itegeko teka ngo ryo ku 26 Gashyantare 1966 ngo rikumira impunzi mu gihugu rwose ngo ndetse no mu mitungo yabo. Yagize ati Parime Hutu yabyitaga ngo honga honga hunga hora. Arabyibuka neza cyane, honga hunga hora. Mu gifaransa rero ngo byari politique de 3 cyangwa de 3H 3H. Mu busabe rero ngo ubwizi nkana ngo ubusabe ngo bwigiza nkana Antoine Mukiza zigira nyirazo ngo yasabye Minisitiri Dr Bizimana ngo kugaragaza ngo byibuze ngo inyandiko imwe yerekana ko Habyarimana yimye pasiporo abatutsi bifuzaga kujya mu mahanga. Minisitiri Dr Bizimana atazuyaje rero ngo yohereje ku nyandiko yanditswe na Lieutenant Colonel Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo ngo rwose yari afite nimero matricule nyine 146 1 ubwo rero ngo niyo kuwa 23 Werurwe 1968 ngaye ngo ko abana bigiza nkana ariko nayo byabaye barabizi cyane. Ngo wowe uratubeshya rwose. N'umudepite witwa Muhakwa yavugaga kuri Gatsibo yishyuye rwose umuntu ku mwanya wo kwishyura ikigo aho kugira bishyure company, bishyuye umuntu ku giti cye ntuza we. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo wa leta PAC basabye ko ngo umuyobozi rwose wabeshye kubyerekeranye n'amasoko cyangwa se amakosa yo kwishyura kuri konti y'umuntu ku giti cyaho kwishyura ikigo, ariko ngo ntabwo byari bikwiriye. Byabaye ryari rero? Byabaye ku itariki 9 Nyakanga 2025 ubwo akarere ka Gatsibo kisobanuraga mu makosa yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ariko iyi akaba ari y'umwaka muri Kamena 2025. Igaragaza ko ngo hari amakosa rero yaho aka karere rwose katanze amafaranga arenze ateganyijwe aho kwishyura rero amafaranga kuri konti y'umuntu ku giti cye aho kwishyura ikigo bagiranye amasezerano n'ayandi. Umuyobozi w'imirimo rusange mu karere ka Gatsibo Oreste Louis Amizero yemeye ko ngo bakoze amakosa ndetse batazabisubira. Ntabwo muzabisubira ariko yagiye kandi nta kugaruka guhari, muzajya muyagaruza ndakurahiye. Perezida wa PAC muramuzi ni Depite Muhakwa Valence yagaragaje ko ngo amasezerano avuga iki kigo cy'ubucuruzi kandi gifite ubuzima gatoze mu mategeko, bityo rero ngo kwishyura kuri konti ya nyiracyo bitavuze ko yishyuye ikigo. Ibi ni nabyo rwose. Amizero yakomeje rero guhamya ko ngo uwo bishyuye ari umuyobozi mukuru akaba rero na nyiri icyo kigo banagiranye amasezerano. Asaba ko rero ngo kumwereka ko ngo ubwo bwishyu bwakozwe. Amizero yabajijwe rero ngo niba konti bishyuyeho yari ya mu masezerano, ariko asubiza avuga ko ngo yarimo ariko ngo mu bagenzuzi bakuru. Ndakurahiye uyu muntu ababeshya. Niba umuntu afite company namwanditseho yonyine, niba akoze akazi ntabwo biba ari byo kwishyura umuntu kuri konti ye ku giti cye. Niba ari company yakoze akazi ugomba kwishyura company nubwo ari we nyine uyihagarariye. Aha ngaha rero haba habayeho inyereza niyeza ndonye n'ibiki byose. Amafaranga mujye muyanyereza ariko nyaboneka murebe n'ukuntu yagaruzwa, kuko kuyanyereza bikajustify ko yanyerejwe noneho mugatanga gasaba n'imbabazi nyuma bakabemerera nyine bakababarira mu bakomeza mu nshingano buryo se byose bimaze iki. Niba anyerezwa ntagaruke bye ntacyo bimaze no kubivuga pe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB muramuzi murangira Bitseri yaburiye rero ngo abagifite ingengabitekerezo ya jenoside abibutsa ko rwose ngo batazemererwa ngo kuyikwirakwiza mu bandi banyarwanda.
abinyujije ku rukuta rwa X, Dr Murangira Bitseri rwose yabanje kwibutsa ko jenoside n'ingengabitekerezo yayo ngo ari ibyaha bikomeye cyane, ndetse ngo kubyirinda binakubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nanjye nkongeraho nti icyaha cya jenoside kiri mu byaha bidasaza. Yagaragaje ko ngo nubwo amategeko ahana icyaha cya jenoside n'ibifitanye isano nayo ngo hari abagaragara muri ibyo byaha ndetse bakanabifungirwa. Murangira Bitseri kandi yakomeje ngo agaragaza ko ngo ibindi byaha ngo bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ngo ari ugupfobya jenoside, guhakana no guha ishingiro jenoside. Hari kandi ngo icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ibyerekeye kuri jenoside, kwiba rero ngo cyangwa kwangiza imibiri y'abazize jenoside, gusenya ngo no konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside no guhohotera uwacitse ku icumu rya jenoside. Dr Murangira Bitseri kandi yibukije ko ngo u Rwanda rudashobora kurebera na gato icyo ari cyo cyose rwose ngo cyashaka kurusubiza mu mateka nk'ariya ya jenoside yakorewe Abatutsi 94. Igatsibo katutaraje Igatsibo katubanza hano muri Gasabo. Polisi yafataye mu cyuho rero ngo abantu batatu batekaga kanyanga. Ariko kanyanga n'uburyo uhumura ubu ushobora kuyiteka kuko ntibagufate mw'abantu mwaje murareka. Mu rukerera rwo kuri uyu byari kuwa gatatu ubwo n'ejo hashize ngo polisi yo mu karere ka Gasabo ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano yafatiye mu cyuho rero abagabo batatu ngo bari batetse kanyanga, bari rwose ngo bahishije kanyanga litiro 18, haboragaho litiro 2 ngo jerekani yuzure. Bafatanywe rero kandi ngo ibikoresho byifashishwa mu guteka iyo kanyanga. Batawe muri yombi rero na polisi y'umujyi wa Kigali itangaza ko ngo harimo uwitwa Hakizimana Christophe, uyu yari afite imyaka 22 ari nawe rero nyirurugo. Harimo kandi dufite Umukiza Jacques w'imyaka 19 na Niyonsenga Bosco w'imyaka 22. Aba bose ko numva ari urubyiruko mwaka byaramwe. Ibi nibyo bita kwihangira umurimo. Bafashwe rero biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage kuko rwose ngo bari basanzwe bateka iyo kanyanga. Tariki 3 Nyakanga 2025 ngo nabwo rwose ngo batetse kanyanga, inzego z'umutekano zigiye kubafata baratoroka bariruka, maze mu rugo rwa Hakizimana hafatwa litiro 10 zonyine. Bafashwe rero ngo na kanyanga bafatanywe ndetse ngo babafashwe ngo bafatanywe na kanyanga n'ibindi bikoresho bakoreshaga. Ubu rero ngo bafungiye kuri sitasiyo ya Gikomero ngo bakorerwe amadosiye rero bashikirizwe ubugenzacyaha. Ariko mana nyagasani mw'abantu mwereka mbagira inama rero, iyi kanyanga ni muyireke, mujye muyumva mu bihugu by'abaturanyi, nimukenera no kuyinywa mufate passport cyangwa muteze mugende muyinywereyo, muyihage mwongere mugaruke kuyinywera hano. It doesn't work. Umunyeshuri yakora ibizamini bya leta mu bitaro bikuru bya Kibungo. Umunyeshuri witwa Niyonagize Adeline afite imyaka 20, yigaga rero ngo ubukerarugendo muri GS Mutenderi. Yakorewe ibizamini bya leta rero bisoza icyiciro rusange n'icya kabiri cya kaminuza. Yakoreye ibizamini bya leta ngo bisoza icyiciro n'icya kabiri ngo cy'amashuri ngo yisumbuye by'umwaka wa 2024-2025 ngo mu bitaro bikuru bya Kibungo kubera ko yavunitse akaguru. Ndimo ndabonamo nuza mwana ikizamara gitsendara. Ibi bizamini rero ngo byatangijwe kuri site iherereye mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Ngoma ku rwego rw'akarere. Mu karere ka Ngoma rero ngo hakoze abandi 600 ndetse na 941 bakoreraga rero kuri site 27 uretse umwe wonyene ngo wakoreye mu bitaro byo ku rwego rwa kabiri bya Kibungo. Umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Ngoma ngo yitwa Tuyishime Alexandre yavuze ko rwose ngo bafite inshingano zo gufasha abanyeshuri gukora ibizamini bameze neza nubwo bahura n'ibibazo. Wa mwana wowe uri gukora ikizamini rwose wibereye ku bitaro, Imana igufasha igitsinde. Icyura gitsinde ni shwamire tipre no gusakoringa igisubizo ubona cyanyacyo. Mu Kinyarwanda mugiye kujya musakoringa ariko
zamenya gusoma u Rwanda rw'ejo. Ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange n'icya kabiri rero cy'amashuri yisumbuye by'umwaka wa 2024-2025 byatangiye kuri wa gatatu byari tariki 9 Nyakanga 2025. Mubwire ko bizasozwa ku itariki 18 Nyakanga 2025. Mwakoze ibizamini mu karere ka Ngoma rero ni bariya twavuze haruguru 6941 aho mu cyiciro rusange ronkome orevo ari 1340. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye elevo ngo ni 2428. Amashuri y'inderabarezi TTC Teacher Training Center ngo ni 1062. naho mwimbonezamwuga Professional Education ni 411. Tukiri Ngoma kandi ngo ubuyobozi bwafatiye ingamba ngo ikibazo cy'imiryango kirarana n'amatungo mu nzu. Nyuma y'uko rero ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bukoze ngo ubugenzuzi bugasanga ngo hari imiryango rwose igera kuri 310 ngo aba bakaba bakirana n'amatungo mu nzu, ngo rero ngo barashaka ko byacika. Nuko rero imibare ya bimwe mu bibazo rero bigabangamiye imibereho myiza y'abaturage bigaragara, ubuyobozi bugaragaza ko ngo hari ingamba ngo zagezweho ngo cyane ngo izigamba ngo zigamije ushyiraho ubukangurambaga kugira ngo abantu bareke kurarana n'amatungo. Imibare y'ibibazo rero ibibazo bica ngo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage ngo byabaruwe muri 2024-2025 igaragaza ko ngo nibura 310 ngo zibana ngo n'amatungo ngo naho rwose kandi ngo ntabwo biba byoroshye. Abantu bakibana n'amatungo ntabwo biba byoroshye. Mu ngo 310 ngo zibana n'amatungo mu karere ka Ngoma, mu murenge rero ngo wa Rurenge ufite ingo nibura nyinshi zigera kuri 46. Umurenge wa Remera ukagira ingo 45. Umurenge wa Jarama ufite ingo 37. Umurenge wa Gashanda ufite ingo 33. Naho umurenge wa Murama ufite ingo 31. Hanyuma umurenge wa Kazo ufite ingo 29 z'abantu barana n'amatungo. Hanyuma umurenge wa Kibungo ukagira 23 n'indi mirenge hirya no hino. Abantu bakirana n'amatungo baracyari benshi mw'abantu mwe wareka ibiniki mwokagiririzamo. Umuti wa malaria w'impinja zivuka umuti wemejwe rwose wa malaria ni ukuvanga abana bagiye kujya bahabwa umuti wabo, pana kwa kundi umwana yarwara ukamuvuza amagendo ukamuha kwaritemu y'abantu bakuru, ariko ntabwo ari byo, ntabwo aba ari byo. Mwana muha doze asanzwe anywa. Ngaye ngo koreka rero hano na muri Kenya rero Perezida William Ruto yavuze ngo rasa mu maguru. Ibyo rero kubera abantu bamaze igihe rwose barimo bigaragambya babagenze ati nakwegera ukabona agiye kugusumira uhita umurasa mu maguru. Kinshasa nabwiye ko abofisiye babiri bakorana rero ngo bya hafi na General Chiwewe ngo batawe muri yombi. Baraziriki rero inzego z'umutekano zirimo ushinzwe iperereza mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zataye muri yombi rero abofisiye bakuru babiri bakorana bya hafi n'umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi Antoine Chirombo mu bikorwa rero ngo by'igisirikare. Uyu muramuzi ni General Christian Chiwewe Songesha. Batowe muri yombi rero ni General Major Maurice Nyembo ngo rero ngo wahoze ngari umuyobozi w'ibiro bya General Chiwewe ngo mu gihe rero ngo yari umugaba mukuru w'ingabo za RDC Republic Democratic Congo of Congo ngo ndetse na Lieutenant Colonel Adela Mwiza ngo ushinzwe rero umutekano na wa Chiwewe by'umwihariko. Harimo kandi uyu ngo General Major nyine Nyembo na Lieutenant Colonel Mwiza ngo bafashwe mu gitondo cyo ku itariki 9 Nyakanga 2025 gusa ngo ibyo bakurikiranyweho ntabwo biramenyeshwa. Amakuru yitabwa muri yombi rero ry'abo ofisiye bakuru ngo andi avuga ko ngo General Chiwewe ngo ndetse ngo yashwanye na General Jean Claude Ivan
ngo Kabeya ngo saa 8 ngo z'urukerera ngo ubwo bari ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano ngo byavugwaga ko ngo rero ngo nyuma yo gushwana kwa General Van ngo ndetse na Chiwewe General nyine ngo yatumye rero ngo ku biro by'inama y'igihugu y'umutekano kugeza bukeye ngo barashwanye mpaka uyu General Yave ngo wabaye rero ngo umwe mu bagiye ngo mu bizerwa ba Perezida Tshisekedi ubwo rero ngo yajyaga ngo ku butegetsi 2019 ngo nawe rwose yatawe muri yombi itariki 16 Kamena. Aba bantu kubata muri yombi birakwiye abantu bashwanira ku biro bikuru nkaho ntabwo biba byoroshye. Ukraine rero Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yatangaje ko ngo Uburusiya rero ngo bwagabye ku mujyi munini ibitero bitandukanye ariko ngo ibikomeye cyane ngo ni igitero cya drone zirenga 728 ngo ndetse na za misile 13 z'ubwoko butandukanye. Yego umukuru w'igihugu rero yavuze ko ngo Uburusiya ngo bwari bugamije ngo kurasa abantu 741 ngo kandi ko ngo amasaso menshi yari kuhagwa nga menshi yapfubiye mu kirere. Ikindi wamenya nuko rwose Uburusiya ngo bwagaragaje ko ngo bwatangiye ngo guhemba ngo ababyara abana barenze 10 mu guhangana n'ikibazo cy'ubuke bw'abaturage. Muri Kongo dusubiyeyo perezida w'inama y'abepiskopi gatolika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ni Musenyeri Fulgence Mutemba Mugalu yahaye umugisha umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rwose rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu ni Corneille Nangaa. Umushumba wa Diocese Gatolika ya Goma Musenyeri Wiringumbi ndetse n'uwa Diocese ya Kamina Musenyeri Leonard Kajudi ngo ndetse ngo nabo bahaye umugisha Corneille Nangaa. Reka twegere mu Burundi Ingozi. Umunyeshuri yabyariye mu kizamini cya leta bicara cyagikoze ubu ntikabaye arajya konsa afite na buku leta akora icya leta mu ntara ya Ngozi komine ya Busiga ni mu gihugu cy'u Burundi cy'ikibanyi. Umunyeshuri imyaka 23 wiga mu ishuri rya biochimie yabyaye mu gihe rero cy'ikizamini cya leta. Ibi byabaye ku mugoroba itariki 8 Nyakanga 2025 aho rero ngo yaracumbitse muri Lycée Busiga. Aha rero ngo hari kubera ibizamini bya leta. Uyu mukobwa rero ngo yatangiye kubabara ngo inda ngo mu gihe ngo abandi banyeshuri barimo bitegura ikizamini gikomeye cyane maze ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima kiri hafi aho ngaho. Aho rero yaje kubyara umwana w'umukobwa nk'uko bitangazwa n'abari bakubimo kubikurikirana. Ababyeyi b'uyu mukobwa batangajwe ko ngo batangajwe no kumenya ko umukobwa wabo rwose ngo yaratwite kuko ngo atigeze abibamenyesha ko yaratwite mw'abantu mwe. Mu Burusiya rero nuko niho dusoreje ngo Uburusiya ngo bwaraje bira bisasu kuri Ukraine ngo kubera Trump. Ngaya nguko kangushimire wowe twabanye mwifurize gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.